Ka MBOSE result jangka SSLC Arjar ki top 20 candidates. Kita lagi bayok nengkong Kalaisha Agarwal, Abila Catherine Pilengdo, St. Margaret but North Liberty High Secondary School, Vansha Nongrum, second position, Puri Pandey, second position, third, Anshina Smita, Surab Pandey, Yulumi Rilin Shooting, fourth position, Anamika Singh, fifth position, Donlai Saungot, sixth position, kita natu Riungot, Nyongot kita di sixth position, dan sa seventh position kita Arngut, Prap eighth position kita Arwan Lang Abantika Quincy Pidalain Malang Ranam Trisista Algaro Musa Khasi, dan ninth position Jessica Joshi Abhay Kumar Shah Abu Dhabi Alami Mandal Sipau Arngut 11 Arngut position Laingot Khatar position Gracious Lawan Biang Sreyan Sakar Umali di Sangma 13 position Atria Paul Pranjal Mishra Sagarika 14 position Akansha Frangsengi Mesarabha Erin Inesha Polongrom Sri Kumari 15 position Sumidaka Alina Bamelaya Ibadahun 16 position Akriti Chatri Suros Ride Nabhid Babiang Mauli Kunit Bindra Gracie Lengdo Alfika Vesidi Marak Ankit Mundal 70% Ibuun Belai 18 position Amit Kumar Dedan Singh Akansha Ghosh Kisha Nong Tutu Shaila Nalengdo Arikapang Nalang 20 position tentang ya pajaki candidates bayo ya ki kena bayo ya ki bahaya do aki subject papero pa tang dapat ni wai tim holeng English kandai pupra masih pasang mak kandai pupra engkit agi bon belai bayo ya kamat sispa sidan sing nayet Gupta Leisha Agarwal Surosri de Ibansha Nongrom Quincy Dora Singkili Janabhis Chatri Arvind Chetri, Cassius Gloria Dingdo, Ratul Kumar Tiwari, Surab Pandey, Yologi Menil Rilin Shooting, Sahargare, Banalam Nonglang, Khandai Pusan Special Mathematics, Science Technology Bun Balai Bayo Shispa. Tanya pagpasa Kibayosis Pokibun about maths but science technology Bayosis Panta social science kita kini huyok kenai pupra kenai pukandai apa agriculture kenai pusau kenai pukandai computer science the electronics Yosis pa the health and physical education kaya Yosis pa Tananta health physical education rut ya bon habayo sispa hapo sispa tananta ya pasti gue subject Okay, bungot bahawa kabayo sispa kahal and physical education. Welcome coach at galis. Jom kita kabayo sispa haka health and physical education.
Taki bayok healthcare, kendai po ayok highest. Information technology si spa, tourism si spa, additional English kenai pusau, Assamese kenai pulai, Bengali kenai pupra, Garo kenai pusau, Nanta Hindi kenai pupra, Khasi kenai pusan, Mizo kenai penriu, Nepali kenai pusan, Urdu prapunyo.